laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا ورسولنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته وقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم لا مرد له من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، أحييكم جميعا تحية طيبة مباركة، على وهي أنا قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى، وهو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه، وأن يجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. على مسيب جلبة ما يكتب من الله سبحانه وتعالى فهو الله تبارك وتعالى متوته مسيب تري صفات تدنغل woni ko o yaafotoɗo bakkatuji ɓe jiyaɓe makko ɓe tawata ko tuubay ɓe laɓɓina ɓe ruttoka makko kanko jalla wa ala, ko o tiiɗuɗo lette kadi wonande ɓe jiyaɓe makko ɓe tawata ko uddituɓe gite ɓe tewi pas ɓe yani e piiji ɗi o harmini ɗin ɓe satti hoore ɓe yoori gite e fe makko kanko subhanahu wa ta'ala, ko o jom feere nden nde fo mayre kadi kanko tabaraka wa ta'ala. Eɗen seedo wonde reweteɗo e gonga ala mo tawata no foddi e dewal no handi e maggal, tawa nafay rewɗomo on lorray saliɗo on siwana kanko allahu subhanahu wa ta'ala. Eɗen seedo kadi wonde kaka makko kanko tabaraka wa ta'ala woni ruttorde tagore makko nende fo mayre. Ara eɗen duwano nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wondude e ɓeeɗo sahabaɓe maɓɓe tedduɓe e kala man on neɗɗanke artuɗo ɓaawo maɓɓe no wakkilo o eto o ñentina batteji maɓɓe ɗin haa ñallal ngal tawata nden ñande ruttorde ala iwde ka makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala. Ara noon hiɗen toromo kanko allahu tabaraka wa ta'ala nde o hawrindin tan konko o tawata ko ɗum ɗo woni ko o yiɗi, ko ɗum woni ko o wela. Waɗi noon ko kanko woni waawuɗo ɗum ɗon, ko kanko tu woni ko gaynata ɗum. Eɗen toromo kanko tabaraka wa ta'ala yo waɗu en ɓen jiyaɓe makko ɓe tawata ko feewirayɓe goonga, nundirayɓe oɗo goonga. Aray bana ɓeeɗo karamokoɓe men tedduɓe ɓe makirani en noon yewtere men nden inchalrahmanu tabaraka wa ta'ala no yowito e fi toɓɓere wotere wiyetende attawbatu wal inabatu warrujuu ila allahi subhanahu wa ta'ala. Simana ngol ɗo tuubugol ruttoka makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko waɗi ha suɓiɗen oɗo mawdu'u tedduɗo ko sabanede ma o zaman mo wuruɗen ɗo, si goto kala e men no e haqqille makko ɗe allahu tabaraka wa ta'ala okkimoɗen haqqille timmuɗe ɗen, yo yilti gite makko ɗen, o yilti haqqille makko ɗen e fondo makko on, o ndaari ko woni feƴƴude o yaasi mo wonɗen ɗo, o taway gooto kala e men no haani wattande hakkil moƴƴa o ruttoka allahu tabaraka wa ta'ala. Ko waɗi noon hay gooto e men ala mo tawata no waawi townude honndu makko ɗum o wiya o watta bakkatu ma o ala wadde bakkatu. Ko waɗi nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makani en kullu ibni adama khatta'un wa khayrul khatta'ina at-tawwabun. Ɓe maaki ɓiɓɓe adama ɓen ɓe fopp maɓɓe ko woopayɓe, ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e woopayɓe ɓen noon e maɓɓe ko ɓen ɓe tawata si ɓe andi tum ɓe woopi ɓe ruttoto ka allahu subhanahu wa ta'ala kisamɓe jeejamo yo accamɓe. Allahu tabaraka wa ta'ala yewti en e hadisil qudusi mo imamu tirmidhiyu filli من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل كان سبحانه وتعالى وي إن حديث القدسي
يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كانكو تبارك وتعالى يا عبادي كونو يجيا بأ كلكم تخطئون بالليل والنهار on fof mon ko wonɓe wopude jemma e ñalorma bimana si tawi hawri on daari komi wi yo waɗu kon on daari komi wi yon accu kon on taway on fof mon ko o wonɓe e wopude jemma e ñalorma. joni noon wa ana aghfiru dhunuba jami'a kanko tabaraka wa ta'ala o wi en kanko ko o yakotoɗo bakkatuji ɗin ɗi fof majje o wi fastaghfiruni tore lammin Allahu tabaraka wa ta'ala yafuye aghfir lakum mi yafano on bakkatuji mon ɗin. mana so ndaari ɗiɗon hadisaji ɗiɗi en tawa hiɗi laɓɓinana en pos wonde en fof men ko en woopayɓe. joni noon ko imma woopirowo teware pas tawa himo andi ɗum ɗo Allahu subhanahu wa ta'ala no harmini o tewo pas sabanede ma sattugol makko ɓernde e yorugol makko haqqille kañumma e yorugol makko gite e yawagol makko Allahu subhanahu wa ta'ala e weldugol makko iblisa alayhi la'na tawa ko ɗum ɗo woni ko fawi mo yeddugol Allahu tabaraka wa ta'ala. ma ɗum hara ko neɗɗo mo tawata bimana ko paljol woni ko o waɗiri bakkatu on wona teware makko tawa ko sikkugol makko moƴƴere nden ko sengo ɗo woniri o yanira ɗon. yimɓe ɓen ka bakkatuji ko ɗum ɗo woni ko ɓe sendoto. ɗum waɗi si Allahu tabaraka wa ta'ala tabintinani en ka qur'anare makko teddunde wonde hay annabaɓe makko ɓen tigi kamɓe tigi e hoore maɓɓe ɓe wopuno. sa ndaari moƴƴa a taway o fuɗɗori awwalu nabiyin woni abuna abul bashar adama alayhi salatu wassalam kanko tabaraka wa ta'ala o wi wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. o wi adama alayhi salatu wassalamu ɓe yeddi joomi maɓɓe ɓe majjiri sabu yeddugol maɓɓe joomi maɓɓe kono thumma jtabahu rabbuhu on tuma ɓaawo ɗum joomi maɓɓe suɓiɓe kamɓe annabi adam kanko tabaraka wa ta'ala wa taba alayhi o jaɓani ɓe tuububuye wa hada on tuma o fewni ɓe. waɗi noon Allahu tabaraka wa ta'ala haɗuno ɓe ñaamugol leggal ngal kanko subhanahu wa ta'ala ɓaawo haɗi ɓe ñaamugol leggal ngal iblisa alayhi la'na ari o dari o wiɓe ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min alkhalidin wa qasama lahuma aw wa qasamahuma inni lakuma la min annasihin fadallahuma bighurur. kanko adama alayhi salatu wassalam wondude e sonnajo maɓɓe o yumma hawa ɓe woni ka nder aljanna tedduɗo. Allahu tabaraka wa ta'ala no waɗani ɓe toon dendanangal nemaji ɗin Allahu jalla wa ala haɗi ɓe ñaamugol leggal gotal. iblisa alayhi la'na allainu lmatrut o ari o dari kanko iblis o sowwonsini ɓeeɗo o wiɓe wonde Allahu tabaraka wa ta'ala haɗirali ɓe ñaamugol ngal ɗo leggal siwana fi wata ɓe wonu malaikaɓe ɗiɗo e siwana fi wata ɓe wonu luttayɓe ka nder aljanna. nde kanko iblisa alayhi la'na o wolani ɓe ngol ɗo konngol fa qasamahuma o dari o wondani ɓe o ɗetti inɗe Allahu mawɗe ɗen fof o wondirani ɓe ɗum ɗo o dari o wi inni lakuma la min annasihin min dey wonande on onon ɗiɗo komi jiyaɗo e laaɓanɓe on reedu. Allahu wi fadallahuma bi ghurur. kanko iblisa alayhi la'na o dari o tindini ɓeeɗo ko tawata ko hodo e jamfa ko nafataɓe balko ko lorrata ɓe ko ɗum ɗo woni ko tindini ɓe. ɓeeɗo ko adama alayhi salatu wassalam ɓe faljuno kamɓe paljongol wona teware maɓɓe yorere gite maɗum sattere ɓernde ko ɓe sikkuno woni ko ɗon woni moƴƴere nden fof woniranta ɓe on tuma ɓe falji ɓaɓe falji noon ɓe ruttitike ka Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu jalla wa ala jaɓani ɓe tuububuye o suɓitiɓe hande kadi o fewni ɓe e laawol ngol. so ngiwi e ɓeeɗo ɓe gooti annabi nuhu alayhi salatu wassalam awwalu rusul ɓe tawata ko ɓe woni nelaɗo arano mo Allahu tabaraka wa ta'ala neli e tagore nden ka hoore leydi ɗo kamɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalam fewno ɓe darino
ɓe jeeji allahu tabaraka wa ta'ala ɓaawo ɓiɗɗo maɓɓe o yeddude allahu subhanahu wa ta'ala o wonda e heefe raɓɓe ndiyam ɗan halkaɓe ɓe fof ɓe yoolo annabi nuhu dari ɓe maaki rabbi inna bni min ahli ɓe maaki oɗo ɓiɗɗo an ndeyi ko jiyaaɗo e ɓenguure an nden tawile a fodino law wonde a danda e ɓenguure an nden ɓe dari ɓe limi oɗo haa moƴƴi allahu tabaraka wa ta'ala o wii innahu laysa min ahlik innahu amalun gayru salih o wi oɗo jiyaka e ɓiɓɓe ma ɓenguure ma nde tawata ko nden ɗon mi foduno wonde mi danday oɗo o jeyanoka dey eɓe mi foduno ma ɓe wonde mi danday ko waɗi kanko o gollali golle moƴƴe ɗe tawata wonay sabu ha o daɗa ɗeɗo lette bal o duumino wondude e shirku o wondi e ɓeɗo yimɓe yedduɓe allahu tabaraka wa ta'ala wiyoy annabi nuhu inni a'iduka an takuna min aljahilin o wi hey kan annabi nuhu min miɗo waajo ma dey fiita laato jiyaɗo e ɓe yimɓe ɓe tawata ko majjuɓe annabi nuhu ɓe maaki kamɓe annabi nuhu ɓe fewti allahu subhanahu wa ta'ala ɓe jeeji mo ɓe maaki allahu min miɗo moolo ma dey nde mi laatoto jiyaɗo e ɓe yimɓe majjuɓe a'udu bika an akuna min aljahilin ɓe maaki wa illa taghfirli wa tarhamni akun min alkhasirin kamɓe annabi nuhu ɓe maaki miɗo mooloma nde mi laatoto e ɓe yimɓe majjuɓe si a yaafanaaki lan yurminɗa lan ittuɗa lan e ko mi torima e mum ɗo mi laatoto jiyaaɗo e ɓe yimɓe ɓe tawata ko majjuɓe ay annabi nuhu waɗi ella ɓe tori allahu tabaraka wa ta'ala ella mo ɓe waɗi on jalla wa ala jaɓani ɓe tuubuɓuye mi mana kamɓe hari ɓe sikkude si ɓe jeeji allahu yaafo ɓiɗɗo maɓɓe on allahu subhanahu wa ta'ala accanaymo kono ɓe faamali ɗum ɗon ko yeddugol allahu noon allahu on faamini ɓe andugol maɓɓe ɓe ruttiti ɓe artika allahu tabaraka wa ta'ala sen oti ka annabi daoud allahu tabaraka wa ta'ala wi wa dhanna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab o wi annabi dauda felliti dey wonde menen men fitinimo anon qissa mo tawata himo ka bible ji maɓɓe kamɓe annasarankoɓɓe ma qissa mo tawata no e yoga e defte ɗe tawata ko defte tafsir ɗe karamokoɓe ahlu sunnati wal jama'a ɓe waɗi cruwa e mum ɓe yowi bogore majje ɓe soki ɓe maaki kala neɗɗo faalaɗo faamude deftere allahu tabaraka wa ta'ala nden wata o naatu e ɗeɗo defte waɗi noon sen ndaari ɗe wona ndeɗo deftere jalalayni ɗi cheikh abdourahman jalaliddin suyuti o deftere nde tawata kala neɗɗanke mo tawata huwa min ahli sunnati wal jama'a la yagtani bi hada tafsir o jaɓata gollitirde nde ɗo deftere ko waɗi noon ellaji molanaɗi no nder ton ɗi tawata ɗin ɗon no wona sabu ha deftere nde walline waɗi karmokoɓe ahlu sunna ɓe rentini fi deftere nden ha ɓe tawi yimɓe ɓe ngala faamude ɗum oɗo karmokojo tedduɗo o safiyurrahman almubaraka fuuri ɓe saati deftere nden ha moƴƴi ɓe wattinde jalalayni tawi ko musahhaha munaqqaha ɓe laɓɓini nde ha laaɓi pos kala ella wonɗo nder ton si ɓe ari ha e nokku makko on ɓe waɗay poyewu molanakum ɓe jippo ley ɓe hollama ella on ɓe lanna ɓe tindinama ko selli kon kadi waɗi nden ɗon deftere ko hande wattande hakkil ha hewti e hashiyatu sawi alal jalalayni li cheikh ahmad sawi en ɗon fof ko defte ɗe tawata ahlu sunna ɓe tindinay talibaɓe ɗaɓɓay ɓe gande ɓen wonde wata ɓe jaɓu memude ɗen ɗon defte ko waɗi noon se ndaari e majje kanɗe ɗen ɗon defte a tawa ɓe addanama qissaji ɗi tawata ko hulɓiniɗi ɗi annabaɓen susata wadde wona oɗo qissa annabi dawud alayhi salatu wassalam wi'ugol maɓe wakkilike warugol wonki fi sonnajo a tawa ko hunde nde tawata annabajo allahu tabaraka wa ta'ala wattaɗum ɗo ko waɗi noon no laaɓi pos ulama'ul mufassirun almuhaqqiqun ɓen ɓe andanɗa hoorema ko tafsireɓe laɓɓina kadi tafsiru maɓɓe on si a ndaari a tawa ɓe laaɓante pos annabi dawuda ko honto heɓi ella on fof koko oya on malaikajo atti wowli malaikajo ɗimmo o wowlali ɓe ñaawiri malaikajo arana on ko wowli kon ɓe terti ɗimmo on ɓe landaki on ɗon ari allahu tabaraka wa taala hollay ɓe woni fi yeeso ko honno ɓe ñaawirta si tawi hawri haɓuɓe ɗiɗo ma lurruɓe ɗiɗo hewtika maɓɓe waɗi allahu wii wa dhanna dawudu annama fatanna annabi dawuda ɓe felliti wonde de menen men jarribike ɓe fastaghfara rabba ɓe tori joomi maɓɓe yaafuye
wa kharra raki'an on tumaki sambe ugginani Allahu tabaraka wa ta'ala be wulli wa anaba be rutti ka makko kanko tabaraka wa ta'ala be tori mo yafuye be do ko annabi Dawud alayhi salatu wassalam sen wi do ngen hoti ka gedal jo mabbe on annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam Allah wi wa laqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab o wi gondi de men jarribike annabi Sulaiman men bugi ka hore jullere makko laamu bandu on tuma kanko annabi Sulaimana o rutti o tori men yafuye de gandi hay sen hoti e do defte e de gandi qissaaji di addanta ennin hobbe wiya annabi Sulaimana sujjani sanamu hobbe wiya annabi Sulaimana ko fokkituno hurgo be detti hurundare mabbe be jonni jiwo godon on non sonnaaje wondi hurundar men ha jinnaru go ari wippi e manande tata mawdu men on ko wondude piiji go e wata natude qissaaji din fu wa ala kullin ko buri sellude e qissa on kon e so ndari deftere tafsir wotere no enne Safwatul Bayan be addi nder ton ka be hewti o aya do be maki ko selli e tafsiru dum do ko bura ko nelado alayhi salatu wassalam makani en ko nori hadith selludo mutawata ko marwiyun عند البخاري وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نلاد عليه الصلاة والسلام بماكي النبي سليمان ko kamɓe woni ko maakuno ɓe maaki hannde oɗo jemma mi yahay mi renndida e sonnaaɓe am ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe fof ɓe ɗetta reedu mo kala e maɓɓe jibina ɓiɗɗo gorko mo tawata ko waɗɗotooɗo baɗɗateeri o yowo kaafa o yaha o haɓa fi sabilillah tawi noon ɓe yejjiti wiwgol inchallah ɓe waɗi ɗum ɓe yehi ɓe yiili e sonnaaɓe maɓɓe ɓen fof on jemma gooto ɗon allahu tabaraka wa taala waɗi ɓen ɗon sonnaaɓe ɓe fof hay gooto e maɓɓe ɗettaali reedu illa mra'atan wahida sina suddiiɗo gooto kanko on suddiiɗo ɗon o wonnude e ndur reedu ɗon haa hewti ka o jibini ɓiɗɗo mo tawata ko sengoojo o timma allahu tabaraka wa taala wii walaqad fatanna Sulayman gomɗi menen min jarribike annabi Sulayman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan min bugi ka hoore jullere laamu makko ɓanndu ndu timma summa anaba on tuma o rutti o tori men yaafuye andi ɓeeɗo kadi ko paljol maɓɓe sen iwi e ɓen ɗon en ari tigi e hewti e safwatu halqi rrahmani tabaraka wa taala nabiyina muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe tigi allahu tabaraka wa taala no heewi addugol ka qur'anare makko wona o wiirta noon laqad taba allahu ala annabiyi walladina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra o inna gomɗi allahu tabaraka wa taala jaɓani nelaaɗo on tuubu ɓiye e ɓen jokkunooɓe ɓe e sa'a mo tawata ko sattuɗo ɗon holli hiɓe waɗi façon ellago mo allahu accirani men nokkugo wiya afa allahu anka lima azinta lahum o wi gomɗi dey allahu tabaraka wa taala yafanike ma sabu koko dariɗa newinanɗa ɓeeɗo ɓe ronki yaade jiyaade nokkugo o wiya liyaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar ko fiyo allahu tabaraka wa taala yafanoma bakkatuji ma ɗi ardinɗa e bakkatuji ma ɗi sattintinɗa imana ko waɗi ha adduɗen ɓeeɗo annabaɓe tedduɓe e ka allahu tabaraka wa taala tindinta en ellaji maɓɓe ɗin e ko ɓe rutti kon ko fiyen andu gooto kala e men no wondi e ella makko on ko yo yiltito o rutto ka allahu tabaraka wa taala faamen noon ɓeeɗo annabaɓe wona yiwgol maɓɓe ɗum ɗo ko ella faamugol maɓɓe ɗum ɗo allahu tabaraka wa taala faalaka faamugol maɓɓe ɗum ɗo dey ko iblisa alayhi la'ana noddata neɗɗo e ɗum ɗo wona ɗum woni ko ukki ɓe ɗum ɗon kamɓe ko faamugol maɓɓe wonde moƴƴere nden ko sengo ɗo woniri ɓe yahara ɗon tawa moƴƴere nden wona ɗo woniri wona teware maɓɓe ɓe yeddirta allahu tabaraka wa taala ko waɗi ɓe ruttoto tun allahu subhanahu wa taala jaɓa karmo koɓɓen ɓe maaki wona cheikh mouhammad hassan ɓe maaki sen ndaari en tawa hay neɗɗo hulowo allahu tabaraka wa taala ara yangol e bakkatu ko sennimo noon kanko e neɗɗo malkisaɗo on kanko si o waɗi bakkatu tun o andi ko bakkatu o waɗi ko ɗon e ɗon o woni ruttade ka allahu tabaraka wa taala waɗi allahu subhanahu wa taala wi والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ويبن بأن هورما إذا فعلوا فاحشة ستوي بودي فاحشاك بكات متواتك نيدو أنينيدو كشريع إسلام
aw zalamu anfusahum maɗum ɓe tooñi wonkiji maɓɓe nin zakarullah ɓe anditay allahu tabaraka wa taala kisan fa litaqibi wattartibi ay fastaghfaru lidunubihim ɓe daroto ɗon e ɗon ɓe toro allahu tabaraka wa taala yo allahu yafano ɓe bakkatuji maɓɓe ni waman yahfiru dunuba illa allah allahu wi ala noon kadi yafotoɗo bakkatu siwana kanko walam yusirru ala ma faalu wa hum yalamun kamɓe ɓe luttitata e bakkatu mo ɓe woni wadde on hara hiɓe andani hoore maɓɓe allahu tabaraka wa taala no añi ɗum ɗo ɗum waɗi si tawi mo kala e men yo faamu ko waɗi noon ko neɗɗanke kala andi ko honto musatamo shirkowo no andi ko shirkowo kefero no andi ko kefeero bida ayankejo no andi ko bida ayankejo waɗowo bakkatu mawɗo no andi naafigiijo no andi ko naafigiijo fasiqiijo no andi ko o fasiqiijo ɗum waɗi si allahu wi balil insanu ala nafsihi basira neɗɗanke kala neɗɗanke ko yowiti e alhaali wonki makko kin himo renti ɗum ha laaɓi pos cheikh Uthaymin rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a ɓe maaki neɗɗo kala no haani faamude hunde wotere ɓe maaki al insanu huwa tabibu nafsihi neɗɗanke kala neɗɗanke ko kanko woni docteur wonki makko kin ko an anndi ko ñaw hombo wonduɗa e mum kono enen hannde si tawi ndaarama neɗɗanke si hoore muusimo ɗo o wakkilaaki waalade o ɗaɓɓoyaali lekki si koyngal muusimo o wakkilaaki waalade o ɗaɓɓaali lekki si tawi hawri gite muusimo o wakkilotaako ñallude o ɗaɓɓoyaali lekki nano ferema o nawnude nawnaare nde tawata ko wallinayndemo o immoto o ɗaɓɓita laptaneji kala ka o hooli docteur jo kelluɗo o yaha ka on ɗon si o windanimo lekkele ɗe tawata ɗe ɗettay manankum makko kun fof mo wakkili ɗettude manankum makko kun o hukka toon waɗi non ɗum ɗo ko hunde nde andanɗa hoore ma ko ñawu yowitiiɗo e ɓanndu neɗɗanke on amma ñawu yowitiiɗo e ruuhu makko on e ñawu yowitiiɗo e ɓernde makko nden e ñawu yowitiiɗo e wonki makko kin kanko neɗɗo mo waawi wurudude on ɗo taa ɗum ɗo dérangeale mum tawa ɗum ɗo waawaali mo dérangeude anndi si tawi hawri neɗɗanke no haani faamude koko wiyete attawbatu ila allahi tabaraka wa taala tuubugol rutto ka allahu subhanahu wa taala si o tuubi nafoore nden ko hoore makko nde artata bi mana si tawi hawri kanko neɗɗanke on o ruttike ka allahu subhanahu wa taala o ɓorike e bakkatuuji ɗi o woni ɗin o arti ka allahu jalla wa ala faala ɗon yo faamu wonde ɗum ko nafoore wonande mo kanko si tawi o salike ruttaade kadi yo anndu koye makko artata in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha o wi si on moƴƴini ko wonkiji monɗin moƴƴinan ɗon si on bonni kadi yanta e hoore wonkiji monɗin ko laha ma kasabat wa alayha maktasabat wonki kin no wodani ki hettoygol kala ko ki faggiti ko moƴƴi no fawi e makki kadi lettirgol ki kala ko ki faggiti ko boni kala neɗɗanke yo faamu dey man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alayha kala golluɗo ko moƴƴi ko hoore makko o gollani kala bonnuɗo kadi ko hoore makko ruttoto ɗum waɗi si allahu tabaraka wa taala wi en e nder hadisul qudusi mo sifiɗe yoga e makko nanen kanko tabaraka wa taala o wi ya ibadi ko onon yo jeeyaɓe am law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا كانكو تبارك وتعالى ويجيا بأنفامه في تاوي هوري أرام بمومبين سكتي بمومبين يمبي مومبين جناجي موندي فو هاوتو نيري تاوي بردي موندي وي وبردي إبليس بردو لا يدو دي on تاوي on fo mum berde monden kono wayi kanko tabaraka wa taala o wi faame dey andon ɗum ɗuytata e laamu hangu hay e hunde si tawile hawri kadi on fof mon aramɓe mon e sakkitiɓe yimɓe mon e jinnaji mon moɓodiri ɓerɗe maɓɓe ɗe laaɓi pos ɗe hentike haade wayi wa ɓernde neɗɗo mo tawata ko on ɓurinmi rewde ɗetten misal nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam hara en fof men ɓerɗe men ɗe wonwa ɓernde maɓɓe nden kamɓe الله تبارك وتعالى ما زاد ذلك في ملكي شيئا ko yon faamu wonde ɗum ɗo wawata ɓeydude e laamu angu hay e hunde ɗum hannden faamude joni noon kara goɗɗen ɓe maaki si a yewtay neɗɗanke fii ko innete tuubu wiye ko la budda an tuarrifa lahu tawba
ko ya andinmo taw ko honɗum woni ko innete tuubu buye si naata noon e yewtugol mo ko honto e honto o rewata fi yo tuubu ko waɗi karma koɓɓe ɓe maaki si a nani no wiye attawba no fire e hoore piiji ɗiɗi ɓe maaki lugatan attawba hiya arruju ka haala arab si tawi ɓe wi tuubugol ko ɗum woni ruttagol ɓe mana neɗɗo yawnoɗo seli laawol ngol ma o feƴƴitoye laawol ngol so wiyama yo tuubu ka arabu ko yo artu e nokku ka o nodda yo o wiya yo won ɗon ko ɗum ɗo woni tuubugol amma shar'an ka sharia islam kañum cheikh mouhammad salih al uthaymin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ɓe maaki si tawi hiɗa faala andinde yimɓe ɓen ko innete attawbatu fil islami bimana tuububuye ka nder diina islam ko ɗum woni arrujuu ila allahi tabaraka wa ta'ala bi fi'li wajibin tarakahu aw bi tarki ma'siyatin iltazama biha ɓe maaki si a nani no wiye tuubugol rutto ka allahu tabaraka wa ta'ala koyo neɗɗanke on artu ka allahu jalla wa ala o egga e bakkatuji ɗin to honno eggirta e majji koyo ndaaru piiwu waɗɗi kummo kun tawata kun ɗon ko waɗɗi kun e makko kono himo salino kun wadde o arta waɗugol kun ɗo ɗum ɗon ko yoga e bimana ko noone goo e nooneji tuubuɓe e misal neɗɗanke mo tawata juulatano o arta ka allahu tabaraka wa ta'ala o fuɗɗito juulugol ma ɗum neɗɗanke mo hooratano o arta hoorugol ma neɗɗo marɗo jawdi ittirndi zakka o salo ittude oɗo arta itta zakka makko ma heɓuɗo feere yawgol hajju o sali yaade o immo o yaha hajji ma ɗum neɗɗo mo anndanɗa hoore ma ko saliiɗo janngude diina allahu tabaraka wa ta'ala kan ma sonnaɗo saliiɗo ɓornaade conci ɗi allahu tabaraka wa ta'ala wiimo ɗin ma gorko saliiɗo accitude waare nde nelaɗo alayhi salatu wassalam waɗɗinimo ndin ma gorko mo anndanɗa hoore ma no sali accude conci makko ɗin ka nelaɗo alayhi salatu wassalam wi'imo ɗon ɓeɗo fof tuubugol maɓɓe rutto ko waɗugol konko ɓe waɗɗina ɓe maaki aw bi tarki ma'siyatin iltazama biha ma ɗum tertagol bakkatu mo anndanɗa hoore ma kanko neɗɗanke on himo waɗɗitino on bakkatu gila e neɗɗo shirkowo enen ɗon hiɗen anndi si wiyama shirkowo ko ugginantoɗo sanamuru tun oɗo ko mo anndanɗa hoore ma ko wahidun min al mushrikin ko gooto e shirkayɓe ɓe lakin no woodi shirkayɓe gooɓe tawata wona kanko kala mo yiɗano haɓɓiti talkuru ma himo looto naseele ma ɗum himo haɓɓiti ɓimana garawoye moccakoye ma himo watti kurundawoye ɓoylakoye ma jawe ɓoylaaɗe ma dolo koye leppi jeɗɗi ma gude leppi jeɗɗi wata lando hay e hunde andu on ɗon huwa mushrikun bi nafsihi ko neɗɗo shirkanowo allahu tabaraka wa taala koyo tertoɗin ɗon kadi woni o arta o wonana allahu tabaraka wa taala ko allahu landimo ɗon ko waɗi hannde no hulɓini moƴƴa a yiyay sonnaɓe ɓe tawata ko ɓeynuɓe hiɓe jogiti boobo woy koye annda hay e hunde ɓen daro ƴettanama gaarawoy ɓe haɓɓa ka daaɗe koye boobo woy ma ɓe ƴetta gaarawoy ɓe haɓɓa ka keeci boobo on landoɗaɓe gaara on kun ka daande ɓe wiyama ko fi ñiiƴe makko ɗen landoɗa gaara on kun ka keeci ɓe wiyama ko reen ndu woni dogude hakkunde men e allahu wa billahi tabaraka wa ta'ala alayna gaarawu gootum pet kun no waawi yaltinde ñiire boobo gaarawu gootum no waawi kalde dogureedu sa ndaari alaa ko ɓuri tiiɗinde dogureedu e bonnugol deedi yimɓe hoɓɓe opéré tawa deedi ɗin ñoli sina yarugol naseele ñolɗe ko waɗi si a arii ka goɗɗo a wi okkoran ndiyam o ñeɗoyi ndiyam ɗan anndanɗaa hoore ma ko ɗan ɓenngu makko lanni lootirde jooni maaro o jonni ma wiya yo feetii ka puisque yiɗan tuuni kono noon an ara ka neɗɗo fuyanteejo jooɗiiɗo e hoore guri ma mo deppi e leydi neɗɗo soɓuɗo tuunuɗo mo tawata ƴiiƴam makko ɗan hino soɓi ɓanndu makko ndu no soɓi wonki makko kin no soɓi nodditotoɗo wonde mo anndi ka wirni ara tawa on neɗɗo no jooɗi e nokku omo jogii alluwi fotay ngi wa damal o daro e windanama piiji o loota ɗum tawa kadi ko ndaha ka anndanɗaa hoore ma ko ñolnaaka waɗi noon ene wonnooɓe fuuta ɓen fof no gasa mo kala men no anndi ko honno nda sen ƴamma moƴƴinirte ka na ya ɗettu ɗum ñolna a ñolnayi haa tawa gilɗino nder toon lanna ɗetta ɗum ɗon kadi warba arano windira ɗum o daro noon ɗetta ñeññe kadi tuunuɗo o fofa ngiiɗo alluwi haa o lanna o sooɗo ka nder ndiyan toon o jonnama ɗum o wiya si a naɓi haray ko ya naaduwa na ya yaltin a yaray e goble ɗiɗi bimbi yara goble tati kiikiiɗe si a diwi nasi kin boni si a fotti e debbo bimbi haray nasi ma kin boni an gollitira ɗum ɗo
ko noon e shirku ni ko hunde nde totano jaali kam e moƴƴa yimɓe ɓen iwan e ɗum ɗo ɓe rutto ka allahu tabaraka wa taala e yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ko bida'ayankoɓe darotoɓe e sincugol piiji ɗi nelaɗo alayhi salatu wassalamu waɗali ka nder diina ɗo piiji ɗi anndanɗa hoore ma sahabaɓe maɓɓe ɓe waɗali ɓe arta ɓaawo ɓe faama wonde kamɓe ɗiɗo piiji de ko jiyaɗi e piiji diina gila e waɗayɓe mawluduji e darotoɓe juulanama julde jomɓente ko anndanɗa hoore ma ko hunde nde wawali wonde ha hande e diina e darotoɓe ukkagol e 24 ji e 30 ji ko waɗi noon yimɓe ɓe ronku faamude taw wonde o 24 ɓe e o 30 en maɓɓe hay kamɓe chrétien ɓe ɓen hiɓe yeddotiri no woodi saliɓe fes wonde 24 ko nde ñande annabi Isa heɓa no woodi e maɓɓe saliɓe ɗum ɗo ndaara noon neɗɗanke wiyowo makko o julɗo o tawa o ronku fett mo o waɗa sina jokkugol fettji ɓeɗo heferaɓe tawi le sen ndaari deftere wotere no woodi nde wiye iqtida'u sirati almustaqim mukhalafatu ashabi aljahim li cheikh l'islami ibne taymiyata mawɓen no addi nder toon dame molanaɗe ala ko immini deftere nden sina fi an neɗɗo julɗo alyahudajo e annasarankejo si ɓenɗon ɗiɗo fewti funnange an ko ya fewtu fufnange ko waɗi allahu tabaraka wa taala fewtuno nelano alayhi salatu wassalam o wi walan tarda anka alyahudu wala nnasara hatta tattabi'a millatahum o wi alyahudu e annasara ɓeɗo weltantako maɓe yiɗatama ha jokka lawol maɓɓe ngol cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe maki ene est ce que en faami o aya allahu wi walan tarda anka alyahudu wala nnasara hatta tattabi'a millatahum bimana hatta tattabi'a millatahum kullaha ko tuma jokkuɗaɓe lawol ngol ngol fof maggol si ɓe yiɗama fanni manda jokki seeɗa ɗa acci seeɗa ara hay joni ta sikku taw relation no hakkunde mon qul inna alhuda huda allah wiwɓe peewalngal ko peewal allahu tabaraka wa taala e ayago o wi qul inna huda allahi huwa alhuda wiwɓe peewal ngal allahu sappinimmi ngal ko ngal ɗon tigi woni peewal ngal allahu wi wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idan on ma laka min allahi min waliyin wala nasir o wi hey kam faamu de si tawi a wakkilike jokkugol ayo wiyaali si a jokki laawol maɓɓe ngol ko wi ko wala in ittaba'ta ahwa'ahum si a jokki beleɗe maɓɓe ɗen wona laawol ngol ɗo de o wi bimana an neɗɗo julɗo si a waɗi ko welata alyahudajo ma annasarankejo allahu tabaraka wa taala wi ma laka min allahi min waliyin wala nasir a heɓataka allahu tabaraka wa taala dey giɗo mo tawata ko wallowoma daɗa lette makko ɗen a heɓata hay e goto darotoɗo wiya no mari doole ha danda ma to waɗi enen ɗen hani wattande hakkil moƴƴa anden piiji ɗi jokkuɗen ɗin si tawi hawri en darike e wi ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu jokkuɗen en taway ko ma gollitiren ko ɓe wi ko kamɓe wi khalifu lyahuda wannasara luutondira nelan e alyahudu e annasara ɓe maki khalifu lmushrikin nokkugo ɓe maki khalifu lmajus ɓeɗo fop neɗɗo julɗo koyo luutondira e maɓɓe par ce que nelaɗo alayhi salatu wassalam no heewi e dewe ɓe andan ɗen hoore men ɓe ɗettaynoɗe ɓe fuɗɗo wadde kono ɓe anda alyahuda yaray noon ɓe changea ɓe anda annasara yaray noon ɓe changea ɓe anda majusa yaray noon ɓe changea ɗum no heewi tew e dewe ɗen ko sabu honɗum ko kamɓe ɓe yiɗa woni fes nandindinade e alyahuda e annasara tawi noon ko hunde nde tawatano hulɓini moƴƴa hannde neɗɗanke kala neɗɗanke si tawi hawri mo jogiti bakkatu mo woni yeddirde allahu gila e koye jiwoy yaltay koye hannde no ɓorno pantalon ji sexy no ɓorno zippoy seekakoy no ɓorno kilotiwoy waɗa dolokoy koye anndanɗa hoore ma ko koye juuku gootum ma waɗa dolokoy koye anndanɗa hoore ma ɓaawol ngol fof no ka kene ma waɗa sutiyen ji yalta tokka meesiji lanna tokka peɗa lanna liima ñiiƴe mum ɗen liima timeloji mum ɗen ƴetta produit ji wujo rawnina ɓanndu mum ɗum urno yalta e fitingol worɓe ɓe allahu tabaraka wa taala wiɓe yo uggingite mum ɗen ɓeɗo no duwa tuubude ɓe ruttoka allahu tabaraka wa taala tuubugol maɓɓe ruttoka allahu tabaraka wa taala koyo ɓe terto ɗiɗo piiji ɗi ɓe woni yeddirde allahu subhanahu wa taala waɗi si ɓe maaki wonde tuubugol ruttoka allahu ko si tawi goɗɗum no waɗɗima ko accuɗa wadde ko ya waɗu ɗum ɗon si tawi no woodi bakkatu mo wonɗa wadde mo anndanɗa hoore ma ko harmuɗo kadina ko ya terto on ɗon ɓe maaki ko ɗum ɗo fof woni tuubuɓuye ko ɗum ɗo woni ko innete kon ta'rifu tawba ɓe mana andugol ko wiyete tuubuɓuye ko damal men ɗimmal ngal
woni bi maana hukmu tawbati fil islami ko hondu woni ñawore tuubugol ka diina islam waɗi no yimɓe ɓen ronku faamude kamɓe ɓe sikkude tuubu buye ɗum ko siɗa faala tuuba ma ko sa'a mo faalaɗa tuubude o tuubata waɗi ko ɗo nanata hannde goɗɗo no wiyama suka ma ɗum jiwo ƴiiƴan keccanɗan ko maɗan diwa idan on tigi no wawi yaade ha duuɓi towuɗi ɗin on tuma on tigi tuuboya ma ɓe wiyama si paykum fijaali ka woni ɗon paykum o fijoyay tuma o nawyi kala mawɗo mo yiɗano fija ɗaɓɓitu histoire makko on a taway ka wonno suka ko o fijaynoɗo kala mawɗo mo yiɗano feewi ɗaɓɓitu histoire makko on ko ɓuri heewude kon a taway ka wonno suka ko neɗɗo feewuɗo ko waɗi noon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makaninoen wonde man shabba ala shay'in ko shabba alayhi ɓe maaki wa man shabba ala shay'in ko mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi ɓe maaki neɗɗo ko hewtiri cukankaku makko ngun bimana ko lanniri cukankaku makko ngun wo ko ɗum ɗo woni ko furɗidoyta e mum kala ko o furɗiri e mum kadi ko ɗum o maayidata e mum kala ko o maayidi e mum ko ɗum o yimmintinoyte e hoore mum ñalande ɗarga waɗi sen ndaari karama koɓɓen ɓe maaki wonde attawba ko wajibatun bi sur'a ko wiyete tuubu wiye kon ko waɗɗi ɗum harano yaawi sutti wannoon ɓe maaki ta'khiru tawbati ko zanbun akhar bimana nennugol tuubu wiye ko bakkatugoo feere si tawi hawri misal an ko a fenowo ma ko a ñowowo ma ko a ndaarowo rewɓe ɓortiiɗe ma ko a salminowo sonnaaɓe jananɓe ma ɗum an ko a feññinɗo ɓanndu ma ɗum a sonnaajo ka kene a hulata allahu tabaraka wa taala e waɗugol ɗiɗo piiji ko a heɗotoɗo musique e ko nanndi e sifa ɗiɗo karmo koɓɓen ɓe maaki ɗum ɗon fof ko bakkatu feere kono noon ko saliɗa tuubude kon kadi ɗum kadi ko bakkatu feere anndi woni bakkatu feere e bakkatu feere ko ɗin ɗon fawondirta noon ɓurta mawnude oɗo waɗi enen ɗo ko ɗo nanata goɗɗo no innama ɗum ɗo ko bakkatu wum fandu kunni tawile allahu tabaraka wa taala wi o wi en fa kullu sagirin wa kabirin ko mustatar kala bakkatu tosoko e bakkatu mawɗo malaikaɓe ɓen kamɓe ɓe winday fo wa inna alaykum la hafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun no iwtiri ɓaawo mon malaikaɓe ɓe tawata ko rena e ɓe on hiɓe ayni o moƴƴa tedduɓe kadi winday ɓe kala manko wonɗon gollude ɗum waɗi si o wi'en ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sen ndaari o aya en taway ko aya hulɓiniɗo moƴƴa ko waɗi abdoullahi ibne abbas ɓe maaki ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ɓe maaki neɗɗo o wowlata e konngol moƴƴol ɓe mana ma konngol bongol sinano takko makko malaikaɓe ɓe tawata ko windayɓe ɗum ɗon fof aynayɓe mo kamɓe ɓe maaki ko si boni ma si moƴƴi o imam mujahid imamul hasanul basri kamɓe ɓe maaki allahu tindinal ɗon ko boni ma ko moƴƴi ko wi en ko ma yalfidu min qawlin min on ko littabi'id qawlu on o addi bi sigati nakira innama tufidu l'umuma washumula kanko tabaraka wa taala o wi neɗɗanke on o wowlata ko iwi e konngol hayna konngol timmugol ngol taw bimana hay harfu goto a wowlata sina ɓeeɗo malaikaɓe ɓe winday ɗum fof waɗi si imamu malik rahimahullahu ka deftere maɓɓe muwatta'u malikin ɓe addi toon asari ittaɗo yumma aishata radiallahu anha kamɓe yumma aicha si niɗɗino ɓe imminayno yimɓe ɓe nela ɓen ɗon ka yimɓe maɓɓe ɓen ɓe maka yawwiyanalan ɓeeɗo ala turihuna alkuttab ene onon on fowtinta malaikaɓe windayɓe ɓen accire ni wowlugol malaikaɓe ɓen fowto ko waɗi kala ko wonɗa wowlude wattana hakkil moƴƴa anda ko windeteko waɗi sinelano alayhi salatu wassalam ɓe maki inna arrajula la yatakallamu bilkalima min gadabi llahi la yulqi laha ba'lan ɓe maki fa yahwi biha fi nari jahannama 40 kharifa kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki neɗɗo no wowla konngol gotol tawa kanko e mo anndingol konngol ngol ala hay e hunde ngol ala ella tawa ko konngol mettaygol allahu subhanahu wa taala ta ko kadi ko kalimatan wahida ɓe maaki sabu ɗum ɗon allahu subhanahu wa taala naadoyamo yiite jahannam tawa woynundu o ukkete num ɗo yo hewtoyde ka danka o yaaray ɗon duuɓi 40 so hewtoya ka woynu ndun hattino wayi neɗɗanke no haani wattande hakkil moƴƴa o suba ko o wowlata ko kanko neɗɗanke on si tawi hawri o tuubanay allahu subhanahu wa taala o faamay wonde oɗo tuubu buye ko waɗɗiɗo mo
duumagol e bakkatuuji ɗin ko probléme moolanaɗo si tawi aɗa etti bakkatuuji ɗin a yawitike ɗi a waɗiɗi bakkatuuji seeɗaaji karmo koɓɓen ɓe maaki wona abdoullahi ibne abbas radiallahu anhu ɓe maaki la kabirata ma al istigfar wala sagirata ma al israr ɓe maaki bakkatu mawɗo ala wonande neɗɗo mo tawata ko wonɗo torade allahu tabaraka wa taala yaafuyen bakkatu to sooko kadi woodana neɗɗanke mo andanɗa hoore ma ko wonɗo e duumade e bakkatu o ko waɗi so jonni misal si tawi ñande fini weeti wosiɗa arde ka mon a ɗettay clinex u gootum bugoɗa kun ka tande mum janngo kadi waɗa sifa mum faɗɗi janngo waɗa sifa mum mi tañƴininde no wiye lewru haray dolle clinex heewi ka mon ka si tawi bakkatu kadi ñande o waɗa mo ndewotere janngo waɗamo ndewotere faɗɗi janngo waɗamo ndewotere ñande goo tawoyay ko dolle bakkatu woni ko jogiɗa waɗi karmo koɓɓe maaki wona cheikh usaymin ko tindinta e wonde tuubugol rutto ka allahu tabaraka wa taala ko hunde waɗɗinde wona hunde nde tawata neɗɗo on ko sino faala koyo yaawu sutti kadi o ritto ka allahu tabaraka wa taala ɓe maaki allahu subhanahu wa taala noddi gomɗinɓe ɓen tigi ɓe yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe jaɓanimo diina makko kan ɓe woni ka o faala ɗon kanko tabaraka wa taala o noddi ɓeeɗo o wi ya ayyuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha o wi ko ono yo yimɓe gomɗinɓe yimɓe ɓe anndan ɗon hoore mum ko yimɓe wiwɓe on jaɓilan min allahu tabaraka wa taala on jaɓanilan nelaɗo an muhammadin sallllahu alayhi wa sallam on jaɓanilan qur'anare an teddude nden on jebbilanikel jaɓugol diina an kan kanko tabaraka wa taala o wi tuubu ila allahi tawbatan nasuha tuube ruttoɗon ka allahu tabaraka wa taala tuububuye mo andan ɗon hoore mon ko tuububuye laaɓuɗo pos e aya goo o wi wa tuubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun o wi ko onon yo gomɗinɓe dey on dendanangal wona oɗo ma oɗo on fof mon tuube ruttoɗon ka allahu tabaraka wa ta'ala o wi si o waɗi ɗum la'allakum tuflihun bimana on la'allakum ɗon ko likay tuflihun bimana si tawi hawri o waɗi ɗum ɗon ɗum wonanayi on sabu haa wono yimɓe ɓe tawata ko malaɓe ɗo ko gomɗinɓe ɓen o noddi kanko tabaraka wa taala o noddi shirkayɓe ɓen kadi yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ko rewayɓe sanamu e yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ko yiidoyayɓe e neɗɗo ɓe wiya kamɓe e ɓengu maɓɓe ɓe welda yo waɗu giggol hakkunde maɓɓe ma kamɓe e moodi maɓɓe ɓe welda yo waɗu giggol hakkunde maɓɓe ma artike maɓɓe on no dumbi yo walluɓe o accito ma kataji ɗin no saakiti yo walluɓe ɗi tamo ma hiɓe nawni yo ittanɓe lorra ma hiɓe selli yo duuminanɓe cellal ngal ma ɗum filasi ɓe woni ɗaɓɓude ɓe ronku allahu tabaraka wa taala noddi ɓeɗo fof o wi yoɓe ruttodey kanko subhanahu wa taala o wi wa in taabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa hallu sabilahum o wi si tawi hawri ɓeɗo shirkayɓe ɓe tuubi ɓe lanni ɓe arti kadi e ñimnugol julde nden ɓe itti zakka maɓɓe on allahu wi accitaneɓe laawi maɓɓe ɗin sina ɗum aslan eɗen anndi allahu ko wi en enen julɓe ɓen koto en jaɓu shirkowo yalta ka yaasi o ɓuttina ka ko annon ko wi fa idan salaha al ashhuru l hurum faqtulu lmushrikina haythu saqiftumuhum wa khuduhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad kanko tabaraka wa taala o wi lebbi hormante rebbi horminaɗi ɗin si ɗin ɗo lanni yaltude darane shirkayɓe ɓen kala ka fottuɗon e maɓɓe haɓonɓe kala ka annduɗon ɓe reway kadi yahon jooɗanoyon ɓe ɗon ara ɓe feƴƴaali kanko tabaraka wa taala o wii jooɗanoɗon ɓe e laawi maɓɓe ɗin ɗi fof majji wata ɓe yaltudey tawa ka leydi hannde kadi ɓe fonti ɓerɗe maɓɓe ɗen no waali kono noon o artoy haa o yi wa in taabu si tawi ɓe tuubi ɓe acciti shirku maɓɓe on ɓe arti ka diina ka wii ɗon o wi wa aqamu sala ɓe watti kadi ñimnugol julde nden wa atawu zaka ɓe darike ɓe itti zakka on fa hallu sabilahum allahu wi gila ɗon accite laawi maɓɓe ɗi wata o waruɓe ko waɗi wallahu ghafurur rahim kanko tabaraka wa taala ko yaafotoɗo bakkatuji maɓɓe ɗin fodde ko ɓe shirkanimo kon fof si ɓe tuubi ɓe ruttike kanko subhanahu wa taala o jaɓanaɓe bakkatuji maɓɓe ɗin ɗi fof majji o itta ɗin ɗon o wallina to o wattanaɓe moƴƴereji o jaɓanaɓe tuububuye o yurminaɓe o ko shirkayɓe ɓen o noddi o lanni kanko subhanahu wa taala o noddi naasiqiɓe ɓen tigi e hoore maɓɓe ɓen ɗon kadi yoɓe artuɓe tuubanamo kanko allahu tabaraka wa taala o wi inna almunafiqina fi darki l asfali min annar
o wi walan tajida lahum nasira kanko tabaraka wa taala o wi ɓeɗo naafiqiɓe yimɓe wuruɓe e naafigaku ɓe tabiti e ɗum ɗo o wi si ɓe maayi kaka ɓuri luggude ɗon e yiite ngen ko ton woni ko ɓe naɓoyteɓe honne tawa kadi a heɓantaɓe hay ballo gooto mo tawata ko wonanayno ɓe sabu haa ɓe yalta ka lette ka ɓe woni toon o wi kono noon kanko subhanahu wa taala waɗi istisna'u molanaɗo o wi illa alladina taabu si wona ɓen ɓe anndanɗa hoore ma ɓaawo ɓe anndude ko ɓe naafigiɓe fes ɓe tuubi ɓe rutti ka allahu tabaraka wa taala woni illa alladina taabu si wona ɓen ɓe anndanɗa hoore ma ɓe tuubi ɓe lanni kadi wa aslahu ɓe moƴƴintini golle maɓɓe ɗen ɓe wonti jiyaɓe allahu tabaraka wa taala ɓe allahu suɓi ɓe allahu yiɗi wa atasamu billah tawi ko ɓe howitori kadi bimana ko deftere allahu tabaraka wa taala nden kala ko ɓe gorlata ko qur'ana ɓe landoto kala ko qur'ana sappiɓe ko ɗon ɓe yaata kala ko qur'ana wiita ɓe yaw ɓe suusata memoyde ɗon woni wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah ɓe laɓɓini kadi dewal maɓɓe ngal tawi ko allahu tum ɓe waɗani ɓe waɗirta fiyo goɗɗo yi'u ɓe waɗirta fiyo goɗɗo nanu ɓe waɗirta fiyo goɗɗo mantuɓe innama yafaluna liwajhillah ko ɓe gollirta kon fof ko fiyo ɓe yiyoyi allahu tabaraka wa taala ñalande darngal allahu wi fa ulaika maa almuminin ɓe sifitorɓe ɗiɗo sifaji mi honno yayɓe mi takkindira ɓe e gomɗinɓe ɓen ka aljannaji tedduɗi naafigiɓe ngo noddi ɗo kamɓe kadi yoɓe artuɓe tubaka allahu tabaraka wa taala kanko subhanahu wa taala hoɓɓe dari wi almasihu ibnullah hoɓɓe dari wi uzairun ibnullah hoɓɓe dari wi almasihu ko salisu salasa hoɓɓe dari wi allahu faqirun wa nahnu agniya hoɓɓe dari wi kamɓe wonde yadullahi maglula bimana se ndaari annasaran koɓɓen ɓe dari ɓe wi almasihu woni annabi isa alayhi salatu wassalam ko ɓe ɓiɗɗo allahu tabaraka wa taala hoɓɓe maɓɓe dari wi huwa allahu bimana ko annabi isa tigi woni allahu hoɓɓe maɓɓe darti wi huwa salisu salasa wonde annabi isa ko tammo e reweteɓe ɓen tato hoɓɓe dari wi uzairun ibnullah alyahudaɓe wi uzairu ko ɓiɗɗo allahu ko allahu jibinimo tawi kadi no woodi dariɓe wi yadullahi maglula alyahudaɓe wi juuɗe allahu ɗen ko kolmbiɗe o hokkata alyahudaɓe goo dari wi allahu faqirun allahu ko baaso wa nahnu agniya ko menen woni alɗuɓe ɓeeɗo e yawade allahu tabaraka wa taala ɓeeɗo e sattude gite e fe makko kanko jalla wa ala o noddi ɓe o wi afala yatubuna ila allahi wa yastahfiruna ene ɓe kamɓe ha e tuubude ɓe rutto ka allahu tabaraka wa taala ɓe toromo yaafuye hay joni ɓe ronku wadde ɗum ɗon tawile wallahu ghafurur rahim kanko allahu tabaraka wa taala ko tuubo ɓe mana ko jaɓanowo ɓen jiyaɓe makko tuubuɓe laɓɓini o surra ɓe wondude e ɗum ɗon o lanna o yurmina ɓe kadi o watta ɓe jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen karo koɓen ɓe maaki bal sen naati e sifa ɗin ɗon piiji en mema yayeje heewde ɓe maaki joni sen detti aya gooto en tawa allahu tabaraka wa taala noddu dendanangal bonna eɓe ɓen o wi qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yahfiru dhunuba jamia allahu wi hey kannelaaɗo wowlanan ɓeeɗo jiyaɓe am ɓe anndanɗa hoorema ɓe ɗuɗɗini bakkatuji e hoore maɓɓe ɓe waɗi bakkatu haa kamɓe tigi ɓe wonti bakkatu e wonkiji maɓɓe nin wowlanan ɓeeɗo wata ɓe taƴo yurmede allahu tabaraka wa taala nden inna allaha yahfiru dhunuba jamia allahu yaafoto bakkatuji ɗin ɗi fuu majji ɗum waɗi si ɓe filli wonde nde nelaɗo alayhi salatu wassalam fernoɓe wi makka ɓe seeni madina on saha ɗon mawɓe gooɓe tawata ɓe nawi mawɓen no jogii tuggordu ɓe arno ɓe ɗaɓɓiti e nder sahabaɓen haa ɓe yi'i nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi mawɓen furɗi ɓe ugginike ko tuggordu ɓe jogiti dari ɓe dari yeeso nelaɗo alayhi salatu wassalam mawɓe maaki ya muhammad inna li zunubun wallahi law qusimat ala ahli l ardi kullahum aw kullihim la wasa'atuhum mawɓen ɓe maaki miɗo mari bakkatuji wallahi si tawi bakkatuji anndin ɗettama ɗi sendanama yimɓe ɓen ka hoore leydi ɓe fof maɓɓe mo kala hendike geɓal mo kala naatiroya yiite ko jogii ko kamɓe mawɓen ɓe fewtinelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko honɗum no wi'uɗa elaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki qul la ilaha illa allah mawɓen ɓe ɗetti kalimatu shahada ɓe seedi haa timmitis
nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki laqad abdalaka allahu tabaraka wa ta'ala biha kullaha hasanat. Allahu subhanahu wa ta'ala o wattitani on ɗin bakkatuji mon ɗi jogiti ɗon ɗon fof o wattani on ɗi fof moƴƴi. Wana no wonirno noon si tawi ɗi fof ɗi sendama e hoore yimɓe ɓen ɓe naatira no yiite, si ɗi fof moƴƴi mon ɗi ɗettama hannde kadi sendama e hoore yimɓe ɓen ɓe fof ɓe naatira e aljanna. Ko waɗi kamɓe makani en wonde al islamu yajubbu ma qablahu wattawbatu tajubbu ma qablaha. Bi maana islamu neɗɗo si woni no keefero ko golli kon fof, si o naati islamu o jaɓani allahu tabaraka wa ta'ala, islamu o waray hannde kadi kala ko o bonnuno. Si tawi kadi a yeddi allahu, woni ko a waɗaynoɗo zina, ma ko a yaraynoɗo beere, ma ko a fimaynoɗo cigarette, ma ko a waɗaynoɗo yoga e ɗin piiji ɗi anndanɗa hoore ma ko allahu subhanahu wa ta'ala sali, si a tuubi kanko tabaraka wa ta'ala o wattitande ɗum ɗon fof moƴƴi. Ko waɗi kanko laaɓani en pos e aya makko tedduɗo ka suratul furqan o wi walladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bilhaqqi wala yaznun. O wi wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'afu lahu al'adaba yawma al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أنكو تبارك وتعالى وي بن بأننا هوري ما بشركا تا الله بنودن تامو رويتيدي غوبي ونامو كانكو الله تبارك وتعالى بأننا هوري ما بورتا وونكي جدي الله حرمني ورغل بوتا زنا وي كلا نتو وقتو دون كانكو نتو او حلقويتي ko waɗi noon o bugoyte e nokku gono ka jahannama no inne asama. Bimana nokku mo tawata ko wulɗo moƴƴa, nokku mo andanɗa hoore ma bani adama mo allahu añi koye sifa ɗi nokkeli tun o bugoyte on tigi ñalande ɗarnga. O wi kala waɗɗo ɗum ɗo ko ton o bugoyte yudha'afu lahu l'azab yawma alqiyama. ñande darngal kadi bakkatu lette ɗen kanko neɗɗo yowitiɗi e hoore bakkatuji makko ɗin ko soweteɗi e hoore makko ka nder yiite nder ton wa yakhludu fihi muhana. O wi o lutta nder ton kadi ta ko neɗɗo jaasuɗo jaasinaɗo. kanko tabaraka wa taala o udditani ɓeɗo dama. O wi illa man taaba, si wona on neɗɗo tuubuɗo, wa amana o gomɗini, wa amila amalan saliha o golli golle moƴƴe hande kadi allahu wi fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat. ɓeɗo allahu o wattitanay ɓe bonɗi ɗi ɓe bonnunoɗi fof o watta ɗi moƴƴi. ɗum waɗi si tawi se ndaari allahu subhanahu wa ta'ala mo yurma en ko tiiɗi kanko imo accamma. si tawi a bonni ko bonnuɗa o wiwma ne tun a anndi a bonni a ruttotawamo kanko tabaraka wa ta'ala o yafotomaki tan. si tawi noon a nennike ɗon a nennike nelaɗo ɓe maki inna allaha la yumli lizalimi hatta ida akhadahu lam yuflithu. ɓe maki allahu nennanay neɗɗo toñuɗo goyi neɗɗo on sikka allahu no weltini. waɗi si o wi en ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. o wi wata sikku allahu tabaraka wa ta'ala no weltindi e koko ɓe yedduɓe woni gollude kongoy yarayɓe beereɓe mo humpiti fi maɓɓe, worɓe waɗayɓe zinaɓe mo andi fi maɓɓe, jiwɓe waɗayɓe zinaɓe mo andi fi maɓɓe, mawɓe ɓe anndanɗa hoore ma ko shirkayɓe mo andi fi maɓɓe, mawɓe bidayankoɓe mo andi fi maɓɓe, fimayɓe cigarette mo andi fi maɓɓe, ñamayɓe riba mo andi fi maɓɓe, jiwoy ɓornoto koye ɓornateri bandi yalta ka yaasi allahu wi no andi fi ɓeɗo fof. andu ko woni ɓe accirde ɓe bona ɗo ɓe nemino e bonki ko li yawmin tashkhasu fihi l absar. o accay ɓe woni ha e ñallal ngal andanɗa hoore ma nden ñanden hakken ko ñallal ngal satti kon gite ɗen fof ko purninotode ha yitere wotere wawata hiñƴude nden ñande. ko waɗi o wi muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum. bimana nden ñanden a tawa yimɓe ɓen fof ko hawjuɓe mo kala kadi mo yiwɗa o tawa no ɓanti gite mum nden no puttini dow o wawata yeltude gite makko ɗen o ndaara hoore makko. allahu wi ko nden ñanden o habbiɓe. nelaɗon ɓe maki o nennanay on tigi ha kono ñande o nangi on tigi lawota. waɗi si tawi mo kala e men ɓa en anda ko sa a hombo nangete ɗen mo kala yo ɗaɓɓitu boneji makko ɗin fof o resansa ɗi
o toro Allahu tabaraka wa ta'ala lo Allahu yafanom ɗum hawra ya ɗettu goro sappo tawoya mawɓe juulirde hewta toon hay e hunde sayyidina Aboubacre ɓe maaki nelano alayhi salatu wassalam ɓe maaki neɗɗanke si golli bakkatu gooto o immike kisan o salligoyke o juulani Allahu darɗe ɗiɗi o torike yo Allahu o yaafotomo kanko neɗɗo o wahay wasi tawi ha hande o waɗali bakkatu waɗi si tawi ɓe maaki wonde ko yen faamu wonde ko innete tuubugol kon ko hunde waɗɗinde tawa kadi koko yaawi si en nenni ko bakkatuji ɗi woni ɓeydaade tawi noon nelano alayhi salatu wassalam ɓe maakani en inna al abda ida aznaba zanban ɓe maaki kanat nuktatan saudaa fi qalbihi fa in taaba suqila qalbuhu wa in zada zadat فذلك الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بماكن نتنك سي غولي بكاتو غوتو بerne makko nen toɓɓete toɓɓere ɓaleere andi ɓerɗe men nen allahu taguɗi haa moƴƴi o waɗi koye wa ndaarogal nder ton ko ɗum ɗo wallata neɗɗo o senninirgol ko boni e senninirgol ko moƴƴi jooni noon si a waɗi bakkatu gooto toɓɓere ɓaleere addete sintine ka hoore daarorkum ɗon si neɗɗo on tuubi toɓɓere nden itte daarorkum kun laaɓa pos si tawi o continue waɗugol bakkatu on toɓɓire noon ɓaleeji haa daarorkum kun miwɗa ɓe maakisi kun miwɗi ko ɓen ɗo woni ɓe allahu tabaraka wa taala wiɗen kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun bimana ɓerɗe maɓɓe ɗen lannino kornirde sabu bakkatuji ɗi ɓe faggitiɗin andi e aya goo wi'en fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur bimana si o aybini bumɓe ɓen wata en sikkugo bumɓe ɓen ka gite o aybini dey ko bumɓe ɓe andanɗa hoore ma ko gite wonɗe ɗen ka ɓerɗe maɓɓe ko ɗen humiɗi neɗɗo noon si yehi haade ɗo humiɗi cheikh usamin ɓe maaki alhaali makko o wona alhaali hulɓiniɗo ɓe maaki man tammasa allahu qalbahu yara alhaqa batilan wa yara albatila haqqa kala neɗɗo mo allahu subhanahu wa taala miwɗini ɓernde makko nen kala ko innete mere wontanaymo kanko goonga kala ko wiyete goonga wontanaymo wonno innete mere simana si tawi a ndaari hannde ndaaru jiwɓe yalteɓe a yiyay jiwo gooto kala bakkatuji naɓayɗi yiite jahannama fayda himo waɗɗitiɗi ndaara o goo on tawa himo tokki mees si o tokka mees himo waɗi tissage si o waɗa tissage himo waɗi périk si o waɗa périk mo tokki gaara si o waɗa ɗum ɗon himo acciti sukundu makko nun ka yaas ɗum ɗo ko goo iwa ɗon tawa himo wuji produit lamna himo tokki peɗa watta yeeso ɗon himo ɓorni coñcoye faaɗukoy watta yeeso ɗon ko zinowo hikkintina yeeso ɗon o juulata o janngata qur'ana oɗo ko neɗɗo mo tawata kadi ko yahowo karamo ko bakkatu hombo o heddori mo naɓata yiite tawayle yaltude hannde resance a jiwɓe ta mo jogiti ɗiɗo ɗi fof majji landoɗamo ɗon woyama ko khadija mi wiyete ma landoɗamo woyama min de ko maymuna mi wiyete ma ko mariama mi wiyete waɗi si tawi hawri yimɓe ɓen no hani wattude hakkil mo iwen noon damal men hikkungal ngal ɓe maaki woni shurutu tawba bimana shurutu sihhati tawba shartiji ɗi neɗɗo o wallinta fiyo tububuye makko on sellu e karmo koɓɓen ɓe addini shartiji ɗon ɓe maaki shartiji ɗin no fecco shartiji ɗiɗi wona ɓeɗo karmo koɓe molanaɓe imam hafiz ahmad ibnu hafiz alhakami ɓe mar deftere molanade no wiye معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد بأدي ندرتم في دونه بماكي ونne tububuye shartiji mun ɗin fof ko shartiji ɗiɗi ɓe maaki sharti arano ko ashurutu fi kayfiyati tawba sharti ɗin mon ashurutu fi zamani tawba ɓe maaki ashurutu fi kayfiyati tawba shartiji ɗi tawata ko yowondirɗi ɗin e noone no neɗɗo on tuubirta noon ɓe maaki ɗin ɗon no yowondiri e shartiji tati si tawi hawri bakkatu on ko hakkunde makko e allahu tabaraka wa taala amma si tawi bakkatu on ko hakkunde makko e neɗɗo goo aray ko shartiji nayi ɓe maaki ɗin sharti arano mo kanko neɗɗanke o haani wadde ko al iqla'u min azanbi bimana ko yo eggu e bakkatu mo woni wadde on pes wiwɗen si tawi ko o waɗowo zina ko yo accu si tawi hawri ko yawiɗo mawɓe makko ɓen ko yo accu si tawi hawri ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko shirkowo ko yo accu si tawi ko yo fenowo ko yo accu si tawi ko firtowo ahdi ko yo accu siko o ñowowo yimɓe ko yo accu o immo e bakkatu on fes o yiwa e makko
woni al iqla'u min az-zanni. Na ɗum si a jooɗike